деп kız algan uqmuş qada saltыңай, uçuğun tolu uzargan ulu Kırgız kalkımay, tolqup жүрек қуантқан toyun sonun Kırgızay, solqup жүрек қуантқан saltın sonun Kırgızay deydi. Assalamualaikum hurmatlı atalar, apalar, Aqtayga gelgen, bugünkü etnos bilen Nurayımdın Mahavat bayramına gelgen kadırlı konuklar. Hoş geldinizler. Жақшы сөздер жақшылық қалдырат. Мына бүгін біздің үйде салтанат. Gelin geldi, gelin alу аземе. Мына туғандар азыр ақ тойыңыз башталат. Жалпыңыздарға малым болғандай, 2 жаш босоғада тұрат. Адеп сақтап сіздерден ұрықсат сұрап. Ор келмесе жашыңыз демей, тарыңыз демей, жалпыңыз орындықтан тұралы. Жаш жұбайлар келетат, шаңды тосып алалы. Жар айтып, сүйінші айтып тосып алған Қырғыз Республикасының емгек сіңірген артисткасы Алтынай Нарбаева ежекемізді қол çalармен ұзат қойылы. Керемет бейчілер тобын Бүгін мұна қуанып қуаншыңыздар қойныңыздарға батпай, айрықша ел достың атасы, Досқұлы ағауыз қуанышы қойында батпай, қоросын ашып қойын сойып, қонағын күтіп атқан кез. Қуаншыңызды тең бөлішеуіз аға, қуанышты тең бөлішсің көбейет екен, қайғыны тең бөлішсің азаят екен. Қайғыңыздар таптақыр жоқ болсын, қуаншыңыздар көп болсын. Келген қонақтар менен бір сыйра ұшырашып, тойыңызды ашып беріңіз. Келіңіз. Урматтуу коноктор, саламатсыздар ба? Сизге бір өзгөчө кылып бермесек болбойт сөздү. Себеп дегенде бүгүнкү кубаныч, бүгүнкү сүйүнүч өзгөчө эжекемдики. Эжекем бүгүн келин алып, канатына канат кошулуп атат. Колу узарып атат эжекебиздин. Эжеке, мына келиниңизди ушул күнгө чейин кудаңыз менен кудагыйыңыз баккан болсо, тарбиялаган болсо, мындан кийин сонун келин кылып тарбиялап алыш сиздин колуңузда болот. Келиниңиз анча-мынча тарынып, ыйлап кала турган болсо, соротуп ала турган дагы өзүңүз болосуз эжеке. Анча-мынча үйдө жумуштар көбөйүп кетип, чарчап калып, эрте менен уктап кала турган болсо, кайнатасына билдирбей акырып кирип, ойготуп ала турган өзүңүз болосуз эжеке. Себеп дегенде сиз келиндин түйшүгүн абдан жакшы билесиз. Bir кездери сиз дагы келиниңизге окшоп, ак болук салып келин болгонсуз. Бүгүн халал той болуп аткандан кийин пайгамбарыбыздын бир сүннөтүн ойготуп коелу. Таанышып коелу туугандар. Таанышуу бул сүннөт болот экен. Андыктан бүгүнкү тойдун тамадасы, эрке баласы, менин атым Эрнис, фамилиям Бөрбаев болот. Кудайым насип эткен экен, мына 2 жаштын ак тоюна кызмат кылып атабыз. Андыктан бүгүнкү тойду мага тапшырыңыздар, мени Кудайга тапшырыңыздар, келген конокторду тейлей бериңиздер, биз тоюбузду алып бара берели. 2 жашты куттуктап бетинен бир өп коюңуздар. Рахмат сиздерге.
Konkurska köңülüңүздөрдү buralı. Azırkı konkurs sizlerden aldızlarga tamam kelgенемен бул жака алып чыгып кыйнабай, отурган жериңиздерден суроо берейин, табышмак айтам. Ким билген болсо колду көтөрүп айтыңыздар. Приздерди доставкасы менен жеткирип турабыз. Урматтуу коноктор, мурун бул майрам эмес эле 2 жылдан бери кыргыз эли сыймыктанып, сүйүнүп майрамдап калды. 5 март кайсы майрам? Колду көтөрүп, биякта биринчи бири кол көтөрдү. Айтыңыз. Ак калпак майрамы азаматсыз. Кээ-бир тойлордо таппай билбей койгондор да бар экен. Бул жерде билгендер аябай көп экен. Бул да болсо сиздердин патриоттуңуздар. 5 март ак калпак майрамы, кыргыз элинин сыймыктанган майрамы. Президент кутту болсун. Ошол 5 март ак калпак майрамын идеясын көтөрүп чыккан инсандын аты фамилиясын ким билет? Айтыңыз. Ким? Борончу Кудайбергенов, жок, туура эмес. Дастан Сарылов туура эмес. Айтыңыз. Жок. Сиздер да кол көтөрүп аттыңарбы? Борончу? Жок, борончу туура эмес. Жеңилдеп коюн бир аз. Кинорежиссер. Ким? Бияктан ким айтты биринчи? Ким айтты? Туура. Силер бийчилер биринчи таап алды, конокторго берели. Президент. Рысбек Жабиров деген режиссер ағамыздың демилгесіменен мынау ушул күн ак калпак майрамы болуп калды тугундар. Рахмат. Кийинки табышмак, эми оңойлоқ табышмактардан айталы. Сиздерди кыйнабайбыз. Кайсыл врач өз пациентине үйлөн албайт? Кайсыл врач өз пациентине үйлөн албайт? Гинеколог? Жок. Я. Тура. Мал доктор өз пациентин үйлөнө албайт. Эң тура. Кийинки табышмак. Келиңиз. Жаңы келин келгенде кайнененин эмнеси узарат? Колу? Жок, кол эмес. Я, кол узарбайт. Эмне деген? Я. Биринчи табды бул жакта таап койду. Жаңы келин келгенде оокат кылып атабы экен, үйлөрдү жыйнап атабы экен деп карай берип кайнененин мойну узарат экен. Келиңиз. Кийинки табышмак. Сүйлөйт, бирок укпайт. Сүйлөйт, бирок укпайт. Радио? Жок, радио туура эмес. Телевизор? Жок. Микрофон жок. Сүйлөйт, бирок укпайт, муну мен өзүм айтып кое берейин. Сүйлөйт, бирок укпайт, тамада эмес. Аял. Укпайт бир нерсе десең, бирок эле сүйлөйт. Андан дагы оңойрагын айтайын. Айга биринчи ким учкан? Гагарин туура эмес. Ит туура эмес. Лайка туура эмес. Туура. Айга биринчи шыпыр кызы менен жескен бир учкан. Келиңиз. Koroz emne üçün delevay жүрөт. Koroz emne üçün delevay. Doktor көп. Ya. Bu ayağım. Aliment төлөбөйт
Özü negizi bunday emas. Biroq sizniki qiziq bo'ldi, priz berib qo'yaylik. Bir toyga borsak gumönдөр Abdulov aytdilar. Ko'p toy qilgan kishi kim aytdi? Kelingіз. Ko'p toy qilgan kishining tushini konvert kerak deydi. Ko'p ayol olgan kishining tushini aliment kerak deydi. Qoroz emne uchun to'lab o'tiradi, aytingizlar. Aytingiz. Tura, sebep degende qaynenesi çok deydi. Kelingіз. Keyingi tavışmak. Kichinekey canavar adam denesinde olup çağat. Bürgöden de kişiler yapırız. Bir, en dura. Ecek özge priz. Sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Kichinekey canavar adamın denesinde olup bu. I'm sexy and I know it. Bir, ve bu tanışmakta baştan ötken kişiler taşı öğretir o. Siz hayattan bilesiz. Tamaşa. Ötkönde bir toyda aytsak, bir eceğini şunu tamaşalasam, mikrofondu olman culu alıp kimdin başından ötmektir, da koy. Geliniz. Tam adamının betlerini dağı kıpkızıl kılıp boyamızlar, korkmay boyayırgile, salfetka menen arçıp koysak ketip kalat. Жақын тұрыңыздар. Bir-birinizlerге жақын тұрыңыздар. Hazır болыңыздар, sizler қол чағып қоштап тұрыңыздар. Рахмат. Настроениесі жақсы екен, балалардың пособиясы деген ұқсайды. Кеттік музыка! Biraz настроениесі жоқ екен. Дүйесі Россияға кетіп башқа қатын алып алған ұқсайды. Sizler kol çağır koştup durunuzlar. Kettik. Moda görsetemiz. Rahmat bölülerine teyişiyor da bu. Kız bolğanda kaçayla buzulup kettiler. Andan keyin kağızga bir kol çağıp koyuңuzдарчы. Murtçan ayal gördüler bile. Kettik, moda görsetemiz. Murtçan olmasa okşaşıp жатып Kuda geliniz. Moda görsetemiz. Бардығы birinci орынға татықты oldu. Andықтан mırzalarga beleklerden taratыңыздар. Ayal boluş kıyın, beyiş enenin tamanında dep bekar aytpayt. Бұл белектер аялдардың образын жаратқанынан үчүн сіздерге белек. Ал эми аял затын сыйласаңыздар, жаныңыздардагы турган айымдарга белектерди тапшырыңыздар. Урматтуу туугандар, келиңиздер, дагы бир конкурска көңүлүңүздөрдү бурабыз. Азыркы конкурс алгач биз кыздын кырчачылык дейт айымдардан баштасак, айымдардын конкурсу бул чачуу
uzunlardan konkursu olmokçu. Zalda oturgan ayımlardan çaçı uzunlar bar olsa gelingizler. Sizlerde prizler kütüdat. Çaçı uzunlar tügönüp kalmasa gerek, bar olsa gerek. Gelgiler. Geliniz. Gelgiler. Var mı sizlerden? Çaçı uzunlar. Var eken bundan da gördük. Çürüz. Bas. Çık. Soğumuş kames konkurska. Çaçınlardan tartın bağla. Sıymıktan bağla uzun çaçınlar benim. Çaç bu ayal zatının kızlardan suluğunu olup geliniz. Geliniz. Ecelerden var mı ecelerden? Sizlerden var mı? Çaçı uzunlar. Daha var mı? Cürümüz ece. Cürümüz. Çaçı uzunlar, tartın bağla, uyal bağla. Çaçı uzun ayımlar, bular en sulu ayımlar olur. Anlıktan geliniz. Yemi çaştı arkaga alıp durup nar jaktı bir karap koysanızlar gelgen konoktordun bardığı kimden çaçı kançalık uzun ekenin görüş gerek. Anlıktan nar karanızlar. Tak, siz bayram alıpsınız mı? Çaçınız Oho! En kiçinekey karındaşız bir kolçağa koyunuzlar çıkaraç. En sonun çaçı var eken. En çaçı uzunu gimisi olduken lira ayım okşoydu. Biraz boyu da uzun bolta, çaçı da uzun bolta toşonduktan biz birinci orundu en çaçı uzun ayım dip sizni taptık. Kalganlarına dağı koydun bilek veririz. Kurtluydun kurçuklarınızlar, barbalınızlar, çaçınızlar da hiç kaçan kırpanızlar daima sulu oydun cürörinizler. Rahmat sizlerge. Super igraga televizor koyulap. Çaçı uzunlardan konkursu sonuna çıktı. Boy uzunlardan konkursu sonuna çıktı. Yeni kursağı çoğun ağalar çıkınızlar buldaka. Kursaktılar. Avtoritetler. Gelinizler. Yani bu konkursta kimden kursağı çoğun bolsa utbayt. Hazır sizleri bileysizler. Bilegende dağı tanış jivata bileysizler. Bu kakı gitti. Geliniz buldaka. Kaçmanız. Tanış jivata deseyle kaçmak oldu. Geliniz. Hurmatlı tuğanlar gelinizler. Yeme super igraga televizor koyup atkandan keyin ağalarımızды biraz biletip meynet kıldırmadan keyin bereli. Sizler bayqap turыңыздар hazır. Kim жақшы biylese, kimge köp kol çalıngan bolsa biz televizorda oşuğa veremiz. Andıktan birinci ağızdan başlayıveremiz. Tanışıp adam bilesen, başka jarkımda olsun, только kursaktı titretip biyleysiz. Ortalığa varıp kayra gelemiz. Hey, kol çalıp başlap duralım. Gittik, muzika. Kursaktığında çıkarıp girgizip biliyoruz. Andak bağız, gittik, muzika. Şunday oldu. Azamatsız, buna şunday birleş gerek olacak. Ağa geliniz. Kaldırakçınız. Gittik. Kursak bir. Kolça başladık.
atынан kabul alıp koyunuzlar. Agırgı City Tamaş Show komandası. Gelinizler. Turmalı kuşak geçimizler men ardaқты айымдар, жана мырзалар, аталар, апалар, жалпы эле коноктор, ассаламу алейкум. Маңайыңыздар кандай бир кол чап берип койсоңуздарчы. Биз ага бүгүнкү 2 жаштуу чындыгыбыздан куттуктайбыз. Үйлөнүп үлпө тоюңуздар менен. Ар дайым кармашкан колуңуздар наклейкадай чапташып эле чыкпай калсын, бактылуу болуңуздар. Sizler için Agırgı City komandası oldu. 2 yaş vakti oldular. Çağırapa. Çarmında Kırgız degen, yer yüzünde Kırgız degen kanda. Dağılıyor. Assalamu alaikum. Eldos. Siz jönümde ırlar жазбай менімен Қатта жазбай қуаныш туқу салу Сымбатыңыз соқтандырып тұрса да Жүрегіңіз еркеңізді тушалу Сымбатыңыз соқтандырып тұрса да Жүрегіңіз еркеңізді тушалу Jönümde ırlar жазбай менімен Geçiriniz tınçınızdı aldındı Seziminiz senekliğin baykamay Tacatıp mı ayta verip süyümde